Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Je nitwa Odas. Nilikuwa Odas. Maze imyaka 22. Na miaka 22 nikiwa katika ndoa. Nari mfise ikibazo nari nzi ko nzobaza mu gihe noza mu nyigisho z'abubatsi. Nilikuwa na swali ambalo nilikuwa nimepanga kuliuliza wakati na hudhuria mafundisho wanandoa. Ariko ngira mbaze kwanza. Nijali umugabo n'umugore barekuriwe kuvana. Ningependa kuuliza mara ya kwanza, ni lini mwanamke na mwanamume wanakubaliwa kuachana rasmi? Kugira nche mbandaye. Ili niendelee. Kwanza nijibie swali hilo ili niendelee. Ni lini mwanamke na mwanaume wanakubaliwa kuachana rasmi? Wakati gani wanandoa wa Kikristo wanaruhusiwa kuachana? Ni ryari umugabo n'umugore wa Kristo bemerewe gutandukana? Ya kwanza, chambere, hakuna shairi na gisomwa na kimwe cyo muri Bibiliya. Hakuna pastor, na mwungere nume. Hakuna malaika, na malaika mwenye anaruhusu yemerewe ndoa ya Kikristo yuko urugo rw'ubase kuachana. Bahebana. Sababu kubera ndoa ya Kikristo urugo rw'ubase Rukristo inajenga kwa misingi tatu. Ubaswe kufatwa zitatu. Ya kwanza, fatwa ya mbere, neno la Mungu. Jambo ry'Imana. Ya pili, kabiri, ahadi ya Mungu. Isezerano ry'Imana. Ya tatu, gatatu, mpango ya Mungu. Umugambi w'Imana ku ngo n'imijyana. Ndio maana tulisema ndio gituma twavuze wanandoa wa Kikristo abubase Rukristo tunapasha toka kububibi na Bwana, tunaweza kuva kuiyo ngambo yo kuba umugabo n'umugore tunaingia kubundugu. Ahubwo tukaba abavukanye b'amaraso. Kama tuko bandugu, turabavukanye b'amaraso, hatuwezi achana. Dushobora gutandukana ngo duhebane. Kama tuko barafiki, nimba turabagenzi, hatuwezi achana. Kasumambike famfeni shwa kubana. Kama tuko bazamu, nimba turi abateramye umwe kuteramye wundi, dushobora guhebana. Hariho ivyo abakristo bashira mu mpwemu nibindi badashira mu mpwemu. Kuna vitu ambavyo Wakristo wanaviweka kiroho na vingine ambavyo haviwekwi kiroho. Hari gihe bavuga bati ugufa ku mukristo ni gukora icyaha. Kuna wakati unasema kifo kwa mkristo ni kufanya dhambi. Kufa kwa mkristo ni kufanya dhambi. Iyo bariko barasezerana rero bavuga bati tuzotandukanywa n'urupfu. Wanapokula kiapo mbele ya mchungaji wanasema kitakachotenganisha ni kifo tu. Iyo umugore cyangwa umugabo ataye mugenzi we akaja gusambana abakozi icyaha. Mke au mume anapoacha mke mwenzi akaenda kufanya uzinzi anakuwa amefanya dhambi. Bivuga rero yuko abapfuye. Maana yake sasa amekufa. Naho bovana japo wanaweza kutengana, ni cya kindi bahora bavuga rero iyo basezerana ati tuzotandukanywa n'urupfu. Ni ule msemo sasa ambao wanaosema mbele ya mchungaji wanapokula kiapo kwamba watatenganishwa na kifo. Rero yuko bashobora kuvana. Nasikia kwamba wanaweza kutenganishwa kubera kozi icyaha, kwa sababu amefanya dhambi. Bivuga yuko arafuye. Maana yake kwa sababu mshahara wa dhambi ni kifo, amekufa. Nivyo rero tubishire mu mpwemu. Na hayo sasa tuyaingize katika hali ya kiroho. Uko bishoboka yuko bavana kuko abayafuye. Ili tuelewe kwamba wanaweza kuachana rasmi kwa sababu akitenda dhambi amekuwa amekufa kwa mujibu wa Biblia. Njoo ulizo yako. Hicho ndicho kibazo chao. Wanandoa wa Kikristo abubase Rukristo eske mbega tendo la uasherati akozi cyacu busambanyi au uzinifu canke ugushura inaweza watenganisha watandukana? Njoo ulizo yako wala njoo unajua uko na informe. Nicho kibazo cha rovice ngo riko uramenyeshe ngo ndabimenye. Jewe uko ndabibona nama navyoona mambo mimi mbona yuko baba bakwiye kuvana na kwamba inabidi waachane. Navyo tubishire mu mpwemu ko aba yapfuye kwa sababu akifanya tendo la uzinifu anakufa, amekuwa amekufa katika hali ya kiroho kwa mujibu wa Biblia. Njoo hivi na mimi nauliza, nanje ndabajije kama sezerano basezerana tandukanywa n'urupfu. Ugo niko rupfu rero gutuma bavana. Ile agano kile kiapo kilichokuwa mbele ya mchungaji kwamba utatenganishwa na kifo, basi hiyo dhambi inaleta kifo. Mimi nasema hivi, James ngo bile njobye unajua ivyo ndivyo wewe uzi wala uko unauliza cyane urikura bazi kibazo tukupe jibu kugira ngo tuguhinyishu jibu yishura. Njobye unajua njobye unaamini wewe ivyo uvuze nivyuzi ivyo wizeye cyane urikura bazi kibazo ngo tuguhinyishu kuvyo bayiye uko na niexplique binyo unajua urikura sobanurira ivyuzi wala unauliza unataka jibu urikura baza kugira ngo ndaguhinyishu. Ni nkugutahuza
ni nataka unieleweshe mimi jewe kubwanje, lakini mimi kwa upande wangu uko ndavyumva sikia mambo biba bikwiye kubuko ingetakiwa kwa hivyo birare numva umengo byo babirekuwe na hizi kana kwamba inaruhusiwa kabisa muba mwasezeranye tuzotandukanywa no kwa yule ambaye imekuwa kiapo naye kwamba itatenganishwa na kifo ni kuki cyo tutokigumanya mu mpwemu tukagifata kwa rurufu batandukanye sija kwa tuitimu kiroho tubishire mu mpwemu tuitoshe mu kimwili tukule mu mubiri tushire mu mpwemu yes njo naona tuitoshe mu kimwili tuitimu kiroho wewe unaweza kulikula mu mubiri tuacha mu mpwemu njo vile unaona juu ni kuiona Mungu akubariki maana kuweza hivi tutakujibia takuishura ulizo ya pili kwa kibazo canje kijanye n'abakozi b'Imana swali langu ni kuhusiana na watumishi wa Mungu wanao pana talaka les pasteurs qui divorcent mchungaji wanaopeana talaka sont-ils autorisés à poursuivre le ministère? je inaruhusiwa kuendelea na huduma ya Mungu asekio divorcé Oui, les pasteurs ou les serviteurs de Dieu abakozi b'Imana cyangwa pasteur sont-ils autorisés à poursuivre le ministère? baremere kubandanya bakora ibango ryabo ryo gukora umurimo w'Imana Swali nauliza, kibazo ngirambazi c'est une expérience vécue ni ibintu nabayemo sindaheza par l'un de mes amis. ni kintu mugenzi wanje yabayemo Alioa yararongoye na tena ni mtu ambaye alikuwa anavumilia kabisa, kandi umuntu yari afite kwangana kudasanzwe akajilinda baralilinda maisha yake ya Kikristo ubuzima bwe bw'Ukristo akawa kwa miaka inazidi kidogo 40 alongora imyaka afite imyaka irenga 40 gato alioa kwa miaka inazidi 40 ya 41 na quelque chose comme ça miaka 40 sasa alipo kabla ya mwaka au miaka miwili mwaka na nusu kabla mbere y'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 gutyo kabisa akakwazika sana mkewe akamukosea umugore wa mucumurako na tena ni ndoa ya Kikristo kandi ni urugo rw'abubatsi si ndoa ya kipagani tarugo abapagani sasa mtu alishabarikiwa kusafiri mbali umunyamadweza ikwa agira ingendo izijya nino kubijyanye n'akazi akora sasa akipata muda wa kwenda kazini mbali ya familia mkewa anaingiza wanaume tofauti na siku moja aliporudi safarini akakuta chumbani vifaa ambavyo vinamuonesha kama kuna watu fulani wanatembelea ndoa yake. Akamuuliza mkewe, je, hivi vifaa ni vya nani? Hiyo ni manguo, viatu, vitu kama hivyo. Kabisa bila kumuficha. Kamwambia ni wa jamaa zangu sasa. Sikufiche, ni wa jamaa zangu. Akikuja kupumzikia hapa, anaacha nguo yake anakuja kuichukua baadaye. Akavumilia, lakini akasema nifanye nini? Mbona ni mapema kabisa? Nifanye nini? Mbona ni mapema? Nakosewa sana na ni mapema. Sasa swali yangu ni hii. Huyo mke siku moja akasema, bwana, mimi nikukosea sana, makosa ni mingi sana muno. Na kuaga wewe tafuta mwingine. Na tena mkewe mzinifu sana, mlevi sana. Yeye kabisa kajiruhusu kuacha ndoa yake akaenda. Swali yangu ni mbona Mungu ni wa sisi zote? Aliyekosa, aliyekosewa, sisi zote ni wa Mungu. Sasa mtu anaregrete sana juu alijilinda muda mrefu katika seliba yake. Kabisa niko na justification za kusema, na shuhuda kabisa wa kusema hivyo. Sasa amuache wala amubakiane, amuhebe canke agumane nawe. Uwo mke alishajende alimwaga. Uwo mugore yamaze kumusezera yigiriye. Akasema ni kukosea vya kutosha. Wati nagucumiye kubihagije. Mwenyewe usiongee kunikumbuka. Rondera uwundi ntusubireje kundondera. Sasa paka hivi
ile alirudi kwa seriba yake. Sasa mtu anaweza kumshauri aje? Nataki fanya tumshauri bwana nini? Nole Aoe ule mwanamke wala aoe. Tumanuri kasubire kuri ya mugore cyangwa rongore. Njoo ulizo. Alright. Ulizo. Yeah. Tuambie huyu bwana nini? Avumilia mwe kwa bibi yake asubire ku mugore wala aoe. Njoo ulizo. Je, nashaka kubaza. Penda kuuliza. Kimwe. Jina, miaka ya ndoa. Izina n'imyaka matubatse. Mazi myaka ndakwije 16 ans de mariage. Leo nafunga miaka 16 nikiwa ndani ya ndoa. Nitwa Lydia Niyonzima. Jina langu ni Lydia Niyonzima. Nkaba nashaka kubaza akakabazo. Ningependa kuuliza Swahili. Mwatubwiye ingene ahuye n'umugore wanyu bwa mbere. Natwambia namna mnaweza kutana mkiwa kwa mara ya kwanza. Kandi muri Bible harasoma ko umugore w'umuntu Imana yemera karujya atarabonana n'umugabo. Tunasoma ndani ya Biblia kwamba mke anayekubaliwa na Mungu ni yule ambaye hajajua anaitwa mwanaume. Mwenye hajajua mwanaume. Njoo mu Biblia yako. Biblia hiyo awe. Wewe ulisoma uko fasi yenye binandiki. Hali hano byanditswe. Ulisoma mu Biblia? Wabize muri Biblia. Bibi wa mtu uko mugore w'umuntu ni mwenye angali vierge. Ali utamenya umugabo. Hapana, sema hivyo. Ko Imana Mama Mungu umugore nkuko umugore n'umugabo. Kwa mfano mke na mume. Ko umuntu ujya umuhuye ubwa mbere. Yule ambaye mmekutana kwa mara ya kwanza. Ule mwanamjua wa kwanza. Njoo bwanake. Ujya umenye ubwa mbere wacho umugabo wiwe. Ule mwanaume mwenye alidevierge fie mara kwanza njoo bwanake. Njoo vile unajua wale ulishasoma. Ni kuzi chani kumanze kusoma. Endelea. Sawa. Aricho nshaka kubaza. Ni kwa swali hilo tu ambalo ni itabu. Mwari mwatubwiye ingene mwahuye. Nitwambia historia yako namna ulivyokutana na mke wako. Mu bagore batatu muba mwari mufise. Miongoni mwa wako watatu ambao uliwahi kuwa nao. Ama igihe kigeze Imana irakuitiramo umwe. Mungu akakuchagulia mmoja ndani yao. Mmoja kati yao. Murabo bandi babiri ibyabo ntavyo mwatusikia. Hao wengine wawili hamutuelezea kwa kina habari zao. Ariko hageze ko Imana iguishurira. Lakini ilipofika wakati Mungu akakufunulia. Yaguishuriye uyu. Alikufunulia yule ambaye mko pamoja naye. Uko Imana yabonye kari wo bikwiye. Kwa Mungu ndiye aliyeona anafaa mke wako. Ariko wewe muri mind yako. Lakini wewe katika mawazo yako. Abo wari wiyumviye. Muri mu buryo wabitubwiyemo. Bisigura ngo Imana yarizi uwo ibikwiye cyangwa ishobora kubifisa icyo yoba yararazi. Rero kubera nari nsanzwe nzi ivyo mwumva bihwanye n'ivyo wavuze. Eske Imana nishobora kuba yari yafatiye kuri uko wamusanze uyu mugore wawe kuruta bajya abandi woba wari wararongoye. Cya kabiri, swali la pili, mwatubwiye ko ngo amabere yaguye. Ulituambia kwamba maziwa kabisa ameshaanguka. Ngo Imana ariyo yemera. Maziwa aliyoanguka ndio Mungu nayo akubali. Ayonkeje. Yaliyonyonyesha. Cyabura duana karorero akayonkeje ateza kuba yaraguye. Hata mfano. Ariko tukaba tuzi ko haki tunajua shahidi kwamba kuna hata maziwa ya mabinti ambao bado hajaolewa ashobora hariho ayaguye ambayo huenda yakao yameanguka. Nashaka munsiguri ningependa munieleze munidadavulie utofauti wa aina hizo za maziwa ya mwanamke ambaye alinyonyesha na maziwa yameanguka na yule ambaye na maziwa ni binti hajajua mwanamke lakini maziwa yake yameanguka. Amichaga tatu. Swali la tatu. Nashaka kubaza. Ningependa kuuliza. Iyo umugore n'umugabo babanye. Mke na mume wanapoishi pamoja. Bakanavyara washaka. Na wakazaa watoto. Hama akagera igihe. Kisha ikafika wakati. Nk'umugore agata umugabo. Mke kwa mfano anamtupa mume wake. Cyangwa umugabo agata umugore. Au mume anamtupa mke wake. Muri abo babiri. Miongoni mwao wawili. Hakaba umwe uwataye uwundi akaja kurongora canke kurongorwa. Mmoja wao ya wale utupana akaenda kuoa kuolewa. Akavyara mu rundi rugo akazaa katika familia nyingine tofauti na ile ya kwake. Nashaka mumucho. Ningependa munidadavulie munielezee. Je, uwo yatawe huyu aliyeachwa agasigara akabaki azoguma ruko niyemera kurongorwa hivyo haruhusiwi kuoa tena kuolewa. Imana azogumuko. Je, ataendelea kuwa hivyo canke two mutu
Sisi au sindahatora hapo sijajipata kabisa, nimepotea namna fulani hivi. Byari hivyo mumfashe Ilikuwa hayo mnisaidie. Kama baba na mama balioana, igihe umugabo n'umugore bubatse gwabo bakazala batoto, bakavyara abana, bakahebana, kila mtu kuna ruhusa ya kuoa na kila mtu kuna ruhusa ya kuolewa akipenda. Umuntu wese arafise uja kuronga cyangwa kurongorwa bishatse. Bila bituambie kitu. Hivyo nabi bitubareye twebwe. Baliachana juu ya nini? Ngo tuzi cyatumye bahebana. Me kama bibi na bwana baliowanako, ariko rero umugabo n'umugore bararongoranye, mukazala, bakavyara, mukaachana, bakahebana, shia tubaulize atubakondane. Twebwe ntabwo tubabaza, ntabwo tunasema tu icyo tuvuga gusa, nyinjo munamuliachana juu ya nini? None mwahebanye kubera iki? Nyinjo munayu nimwe muzi mpamvu cyatumye muhebana. Atuwezi bakondane, ntabwo dushobora kwakira urubanza. Kila mtu anafanya maisha yake gisi anataka. Umuntu wese ubuzima bwiwe bukoruka bishatse. Wewe bibi ukitaka uoe, wewe washaka urongore, wewe bwana ukitaka unaoa, washaka urongore, haiko kazi yetu urongorwe, ntabwo bituraba twebwe. Me kama ni ba Kristo, ariko nimbara ba Kristo, kama ni ba Kristo, balibatizwa, barabatizwa mu mazi menshi, ni ba Kristo mu kanisa, Kristo mu ishengero la Kikristo, ryemera Yesu Kristo, bakiachana, bahebanye, hakuna mweko na ruhusa ya kuoa, numwe muri abo berefuza kurongorwa, bakioa na bakioana, barongoye bakarongorana, manaki banatenda fanya abo doctrine, bisigura ngo bagiye kugira izindi nyigisho zabo zitandukanye za Bibiliya, doctrine yabo, inyigisho zabo, bakifanya doctrine yabo, nibagira izindi nyigisho zabo ziberekeye bonyine ubwabo. Zile makanisa mimi nazijua ziko mingi, ayo mashengero ndaza afite inyigisho nkizo ni menshi, mimi nazijua amashengero ndayazi, kuko wengine abezi niinvite, hale bandi badashobora kunuma ungendeyo, ziko mingi, kuko izo nyigisho zihari mashengero menshi. Wenyewe wanasema hivi, habavuga ngo juu pale ndakuwa niko najibia automatiquement na kwa hiyo ulizo ya baba, kukanzo ndiko ndishura bumwe na rimwe nikazo cy'umugabo, ni maeglise patriarca, I'm sorry, patriarca za banaume, ni amashengero y'abagabo, banaume ndio biko na loi, abagabo abo rero bafite uruvugiro cyangwa amategeko, sababu loi kube tegeko haiko ya Mungu, ntabwo ari y'Imana, ni maakili ya batu, amategeko yazanye n'ibwenge bw'abantu. C'est-à-dire quoi? Bisiguriki Israeli iye tuko tunasema, yitego tubavuga, ilikuwa ka patriarka, nukubwiye yarabaye ifiswe amategeko y'abantu abagabo, banaume njo balikuwa bana decide, abagabo nibo bafata inkingi jambo rya nyuma, njo maana banasema, njo gituma bavuga mwanaume umugabo ni kichwa, n'umutwe, mwanamke umugore habamutai, ntabwo bamuvuga mu cyo ab'Isirayeli. Banasema hivi, bavuga ngo kama mwanaume anazini, umugabo yarongo akisambanye haiko zambi, ntabwo ari cyaha, lakini mwanamke akizini, ariko umugore asambanye ni zambi, ni cyaha. Mungu naye anasema, Bwana yivuga ngo mwanaume umugabo akizini, asambanye apigwe majiwe akufe, ategwa amabuye apfe, mwanamke umugore akizini, asambanye apigwe mawe ategwa amabuye apfe. Donc kwa Mungu umana businifu ya mwanaume, ubusambanye bw'umugabo na businifu ya mwanaume, ubusambanye bw'umugore bote ni sawa, mani bahora cyo kimwe. Lakini msheria ya Bayahudi, ariko mu mateko y'Abayuda banasema, bavuga bati businifu ya mwanamke, umugabo asambanye, businifu ya mwanamke, umugore asambanye nako njo zambi, nico giharwa nk'icyaha gusa. Donc bunyumba muneza kufa, urugo bashaka gusambuka, na uyu mwanaume uyu mugabo iko na ruhusa ya kuoa, arafise uruhushya rwo kurongora. Mu makanisa ya Kikristo, mu mashengero y'Abakristo inakatazwa, inabujijwe, na tunaongeza kwa hii neno, kandi tuongeye kuri no jambo, haiko mie, ntabwo ari genda bivuze, ni Biblia, ni Biblia. Upendo, urukundo inafunika zambi za mwingine, rutwikira ibyaha by'undi muntu. Urukundo iko yulu, ruri hejuru ya zambi ya mwingine, y'ibyaha by'undi muntu. Njo maana nicyo gituma mimi siwezi kupana rezo, Yesu gutanga impamvu nimwe, ndabakia ngambo ya Biblia, shibone gumira Biblia kukivuga. Kama unakamata bibi yako na preve iko na zini, nimufashe umugore wako vya n'ivyemeje kumufashe kasambana, usiki kuniuliza mi pasteur, ntuze kumbaza je pasteri, fanya binyope kuna sikia kufanya, kwa hivyo ngo ushaka gukora muri wewe, usinifanyishe zambi. Je nutumwe mu cyaha, kama unashindwa kumhurumia, nimwe leo kumugirira impuhwe, mfukuze, mwirukane, lakini ariko na wewe ujue, na umenye hautaoaka, yuko utazorongora. Unaona pale
abibone byo tunapigana na kitu banaita doctrine tugwandika imitinyigisho ya makominote zibibano. mimi comme évangélique Shewe ndi muvuga butumwa évangélique ni muvuga butumwa ile njoo injili mimi nabeba ubwo ni butumwa njana ngiyo hose injili ya upendo ubutumwa bw'urukundo injili ya musamaha ubutumwa bw'uwari ibyaha injili ya huruma ubutumwa bw'impuhwe pale njoo tunasimama aho niho je magarari. Unasikia mama Urumva muvyeyi yenye tunasema ibyo tuvuga ile neno ya kusema bibi yangu nilimkamate kwa na bwana mwingine ico kuvuga ngo namufasha vizi wundi mugabo oya njoo ile neno ya pili ya Adamu nico ya Adamu yavuze cha kindi ya kwanza cha mbere. Mchungaji ulisema nini? Wavuze wiki munge alimpiga licho yaramkuse urabwe akasema aravuga ati uyu ni nyama ya nyama yangu na mifupa yangu na karakomo kara yanjye. Saa alianguka igihe yagwa akamrudishia Mungu acha asubira kumana rero hakukuwa tena mifupa yake ntabwo yabaye amagufa hakukuwa nyama yake ntabwo yabaye karakomo rayi akaambia Mungu yachabye Imana ule mwanamke mwenye ulinipa wa muguru wa mayi. Sasa mie jewe siku mwaule Adamu wa pili sindi muri Adamu wa sindi ruvya kumwe Adamu wa kabiri niko mwale Adamu wa kwanza ruvya kwa Adamu wa mwenye alizini wa mbere yasambanye ni nyama ya nyama yangu inyama zanje ile ndio kweli hakuna kwenda mbali uko niko kweli utagiye kure unatafuta kupagana injili ndarondera guseka mavuta mwenye alizini wasambanye ni nyama ni akara ya nyama yangu ko mara yanje mwenye alizini wasambanye ni mifupa ya mifupa yangu ko magufa yanje. Kama unataka achana naye nimesha kurekana nawe usitulize wote watekwebwe wewe ndio udecide wewe fate nyingo na decision yako andi nyingo yawe uko na Mungu ufise Imana mwenye utaenda uliza ugenda kubaza usitafute shie nyuturonde twebwe tukupe rezo kugira ngo tuguhe watu wanatafuta rezo ku bengine abantu barondereza handi. Mina pale akwezi kuwa amena juu ni kitu ya buzito andazi nta amena kubera byaremereye gose banome abapende ile sana banome abapende ile neno sana abagabo bakondera ijambo cyane banaume abagabo abapende ile neno ntibakondera ijambo juu ya nini? kubera iki? Yesu iko na ubiri ariko arababara banaleta mwanamke ngo baza iko na ubiri Yesu ariko aravuga ubutumwa banaleta mwanamke bazanye umugore mwenye anazini sambanye. Yesu anasema hivi, Yesu aravuga ngo mwenye bote muri mwebwe mwese mwenye nayo hana zambi ubuzi ko tacha hafisi ako wa kwanza abo wa mbere kupiga ule mwanamke lijio gutera uwo mugore ibuye. Juu ya nini? Kubera Yesu anasema hivi, Yesu yavuga ngo huyu mwanamke alikuwa anazini, uwo mugore ariko arasambana. mwenye alikuwa anazini naye yuko wapi? Uwo bariko barasambana rihe? Pourquoi mnaleta mwenye mwanamke? Kubera iki muzanye umugore mwanaume mnamwacha umugabo mukamureka? Ila fali mukina mwanamke na mukina mwanaume vyasaba ko muzanye n'umugabo mukazana n'umugore. Sheria ya Mungu inasema hivi, cyagezwe c'Imana kivuga mwanamke na mwanaume umugore n'umugabo balikuwa banazini bariko barasambana bote bapigwe mawe bose bategwe amabuye. Ndio Biblia. Iyo ni Biblia. Sasa hapa ni wanaume rero aha naho n'abagabo banaleta mwanamke bazanye umugore. Ndio Yesu anamuuliza hivi, niho Yesu yabaza ati mwenye ana zambi munyi urutegera icyaha muri mwebwe akuwa kwanza kumpiga licho abo wa mbere kumutera ibuye. bote bakacha bose baca barareka. Quand nous cherchons les idées des hommes, igihe muri ko murarondera ibyiyumviro cyangwa ibyifuzo by'abagabo, on peut avoir la raison. ni kuvuga ngo aho urashobora kuronka icyo ufatira. Nous cherchons l'idée de Dieu, ariko uri kurarondera mu byiyumviro by'Imana, tu connaîtras que Dieu est amour. uzomenya neza ko Imana ari urukundo. Amen. Amen. La différence, itandukaniro mama tofauti kati ya fille na mama, itandukaniro riri hagati y'umumama n'umwigeme, kuko mwenye kuna responsabilité na mwenye ana responsabilité. hari ufise ibyabazwa n'udafise ibyabazwa. Hakuna sheria ya kuproteger fille, nta cyagezwe na kimwe gihari cyo gukingira umwigeme, lakini kuko sheria ya kuproteger bibi ya mtu. ariko hariho icyagezwe cyo gukingira umugore w'umugabo kana. Juu ya nini? kubera iki? Mke wa mtu, umugore w'umuntu ni chombo ya Mungu ya kujaza batu mudunia, ni igikoresho cy'Imana cyo kuzuza abantu mu isi. Kifua ya bibi ya mtu,
igikiriza c'umugore w'umuntu ni kifua ya kunyonyesha wafalme na malikia. ni igikiriza co konsa abami n'abamikazi. Shie wote vituko hapa, twebwe twese turi ngaha, na hii masauti tuko nayo, n'aya majwi dufise, na miujiza n'ibitangaza na karama, n'ingabire. hakuna mwatakatala kama kunyonyaka. ntawo n'umwe yokwanka ngo avuge ngo je sinonse. Uliza fie, baza fi, uliza binti, baza umwigeme, kiburi yako ni nini? ati ubwibone bwawe buvahe? Hauyanyonyeshaka, nturonsa, unatajivuna kunini? wishimiye ibiki wewe? Kifua ya mwanamke, igikiriza c'umukenyezi iko na sheria, kirafise uburenganzira. sababu ya nini? kubera iki? Ni kifukutu ya mtu, ni kuvuga ngo ni ubushuhe, kifukutu moto, n'ubushuhe bw'umuntu kanaka. Okay. Ukiona tuko ina nguvu tuko nayo, ubonye gusa nizi nkomeze dofise, nijo nilala mukifua huyu mama, nuko naye mugikiriza c'umukenyezi. kifua ya mwanamke ni massage ya mwanaume, igikiriza c'umukenyezi ni massage y'umugabo. njo maana mwanamke iko bibi ya mtu, iko protéger que la fille. niyo mpamvu umugore w'umuntu kanaka arakingiwe cyane gusumba umwigeme. Ile lizibe naanguka, likebere ryaguye, ujiulize lishanyonyesha watu ngapi? wibaze mbega yonkeje abantu bangahe? Mbona ile nashimama narijya rihagaze, ulize nashimamia nini? ubaze igitumye rihagaze, inashimamia nini? rihagarariye iki? Hii yenye naanguka iri ryaguye, ilishanyonyesha ryaronkeje bapasteur, abapasiteri, barevera, abarevera, baimbaji, baprokirere, bapresident, baministre, bagenero, bapolisi. Njo valeur ya kifua ya mwanamke, niko gaciro k'igikiriza. njo maana iko interdit kugusa bibi ya mtu. ni nayo mpamvu bibujijwe cyane gukora ku mugore w'umuntu. Na mimi naisema wazi, kandi ndabivuze ndavyeruye. usizani kama niko malaika, ntuvuge ngo ndi umumarayika. mu vitu binaweza niluma sana, mu bintu vyombabaza cyane, ni bibi yangu atie mwingine mwanaume mukifua yake. ni umugore wanje geno usanga yashize uwundi mugabo mu gikiriza ciwe. Hawezi jua mimi nakufa sorry, hawezi jua mimi nakufa. ntiwomenya ingene jewe noca mpfa. Hata mimi sikuulize, naho nokwirirwa ndakubaza. sitakuuliza wewe, sinokubaza wewe, ndenda uliza baba yetu imbere. ubwa mbere nzobaza data wa twese. unaona vile dadangu ananifanyia, urabona umukenyezi wanje byankoreye, unaona vile dadangu ananifanyia, urabona by'umushikanja nkoreye. ndauliza Mungu, nzobibaza Imana, sitakuuliza wewe, sinzokubaza wewe, sitabiuliza mchungaji, sinzobaza umwungere, na madecision ndakamata kandi n'ingingo nzofata sitauliza na mchungaji na baba, sinokwirirwa ndabaza umwungere na papa. mimi peke ndakamata decision. jewe ni jewe noca mfata ingingo. Sa Yusufu alikamata decision ya kuacha Maria, igihe Yosefu yafata ingingo yo guheba Mariya, hakuuliza mchungaji, hili warabaza umwungere. ya mwisho icanyuma, mu mikutano sawa hii, mu bikorane nk'ibi tunaogopaka, turatinya kusema kila kitu, kuvuga ikintu cyose sababu ya wadhaifu wengine. kubw'intege nke z'abandi bantu. Ya kwanza, icambere, mu batu benye biko na mateso mu dunia, mu bantu bafise ibyago bikomeye mu isi, ni mtu mwenye ko na plisi ya mwanamke umoya, n'umuntu afise umukenyezi arenga umwe. bana baitaka les hommes souffrants, ni kuvuga ngo babita abagabo buzuye agahinda, barushe, abana choix. nta mahitamo bafise. Bana baitaka les hommes animales, ni kuvuga ngo babita abagabo b'ibikoko, les hommes responsables, abagabo bafise ibyo bashinzwe, bana baitaka ce sont les mariés babita religieux. abubatse Rukristo. Nilikuwa na banamke watatu, nari mfise abagore batatu, bibi yangu yuko pale kwa shahidi, umukenyezi wanje ari hajya n'icabona batatu. yeye ndio alikuwa wa kwanza, we niwe yari uwa mbere, bale wengine balikuya nyuma yake, bari abandi baje nyuma yiwe, juu ya kumupiga sana, kubwo kumukubita cyane na kumutesa sana, no kumubabaza gose, akagonda, yaronze. na munayua kama munajua kandi murazi neza ko ibitu ya sentiment, ibi bintu by'ibigumbagumba, sentiment sexuel, ni kuvuga ngo ibintu by'ibigumbagumba bijanye n'ibihimba by'irondoka biko attaché ku beauté, usanga bifatanye n'ubwiza n'ishusho umuntu aba afise.
Sasa kadiri unatesa mwenzako, rero ukubandanya ubabaza mugenzawe, anagonda, aronda, ana perdre beauté, agatakaza bwa bwiza. Sasa ile esprit ya demo yenye uko nayo, rero iriya muhemu y'abadayimoni bufise inakufanya uache bibi yako, ichituma ureke umugore wawe utafute mwingine, ukaja kurondera uwundi. Saa unapokea Yesu Kristo, igerero wakiriye Yesu Kristo, Mungu anakurudishaka ku rezo, Imana ikigusubiza ku rutsinga, anakwambia ikakubarira, ce n'est pas votre sentiment, ati rero ntabwo ari bigumbagumba byawe, c'est mon choix, ariko n'amahitamo yanje. njo choix ya Mungu, uko umahitamo y'Imana ndio kanipeleka kwa mke wangu wa kwanza, niyo yaciye intwara ku mugore wanje wa mbere. Kila zambi ulifanya, buri cyaha cyose wakoze, hauna nafasi ya kuilipa. nta hantu namwe wari ukirihira. Yesu alikulipia ku musaraba, Yesu yarakikurihiye ku musaraba. sina deni yabo, nta deni ryawe mfise, bale sina deni yabo, ni kuvuga ngo bariya nta mwenda wabo mfise. ilikuwa pepo ya bumbaraga, bari abadayimoni b'umwiza bankoresha. sasa mimi naokoka, ariko igihe cyo nakizwa, sina deni yabo, nta mwenda wabo mfise bariya. wabyumvise? Wanyumvise? Amen, Amen. ulikuwa nataka leta explication, uwari karazana nawe insiguro, aseme bwana mwalikuyua wa kwanza ndio bwanako, ati umugabo yakumenye ubwa mbere niwe mugabo wawe. haiko kweli, uko si ukuri. bwana mwenye alikuoa, umugabo yakurongoye, akapana mali kwenyu, agatanga inkwano wanyu kikristo, mu gikristo, ndio bwanako, uwo niwe mugabo wawe. apana mumuliowanaka mu bupagani, hano uwo mwarongoraniye hariya mu gipagani, atari pana mali kwenyu muko bapagani, naho yo weratanze inkwano wanyu muri abapagani, mukiachana, mutandukanye, akiokoka, agakizwa, anakia mukanisa, akaza mu ishengero, shi tunamukonsidere celibatere, twebwe tumuharura nk'umusiribateri. Papa, ule bwana uriya mugabo hana rezo, aende abembeleze, nta mpamvu nimwe afise, aende abembeleze ule bibi yake barudiane, nagenda yenga uriya mugore wiwe basubirane. hakuna rezo tutamupa, nta mpamvu nimwe twomuha. ase juni ilikuwa safari, ngo nukubera nari mu rugendo, bibi yangu akakamata bibi bwana mwingine, mugore wanje acafata uwundi mugabo, kisha hanyuma njoni achane naye, ngo nce ntandukana nawe. haiko ata rezo mu kikristo, nta mpamvu nimwe afise mu gikristo, haiko ntayihari. juu ya nini? kubera iki? Tukiingia mu analyze, twinjiye muri analyze, tutamuuliza hivi, twomubaza gute? yenye atulizanaki, ivyo tutabaza, ariko yenye atulizanaki, ivyo tutegera tubazanye. kuna banamuki banenda inje, hari abagore baja hanze juu balikosa kutosheka kwa tendo ya ndoa na babwana abo, kuko abagabo babo byabananiye ko babahaza mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina. sasa mimi sitaingia mu kilitiri, rero aho sinza kwinjira mu mico yanyu, ndabakia tu pale, nigumiye aho hejuru. kama ule bwana ni mukristo, nimba uriya mugabo ari umukristo, atayua hivi, azomenya ngo je vais pardonner ma femme, ntegerezwa kubabarira umugore wanje, rudia tuende bunyumba, agaruke mu nzu. juu kumwambia aowe, kuko kumubwira ngo arongore, naliowaka niko na retard ya plus de 40, kandi yararongoye amaze gucererwa imyaka nka 40, hakukuwa tena garso, ntiyarakiri umusore. atuambie, atubwire hivi mwalioa, ati mbega uyu mugore yarongoye alikuwa na miaka ngapi? we yarafise imyaka ingahe? Mtu wa 40 ni papa, umuntu afise imyaka 40 nawe yaramaze kukomantara, hata alikuwa shaste ni papa, naho yoba yarakiri umusiribateri bari mu papa. alioa fi wa miaka ngapi? mbega yarongoye umwigeme w'imyaka ingahe? Kuna mara alikosa nguvu, hari igihe usanga yarabuze utuguvu, kuna mara kuko vingine vinyajui, hari igihe yarari no mu bindi atazi, huyu mama kabipata nje, hamujya mu mama bironka hanze. pourquoi tu veux condamner l'autre et vous n'avez pas encore fait l'analyse? kubera iki wocu ucira urubanza uwundi kandi utarabanza kugira ubushakashatsi? Mchungaji, mungere njoo ya kwanza mimi nahubiri kwa kanisa yako, niryo rya mbere mvuze ubutumwa mu ishengero, mimi nakuibia secret,
ariko ndabibiye ibanga. Ukiona bibi na bwana Nubona umugabo n'umugore banata divorce, bashaka gutandukana kwa siende mbali, nuze uri kuraja uwaambie hivi, ubabwire mu divorce mutandukanye bila kuniuliza mimi, mutandukane mutiriwe murambaza jewe. Kuko n'igihe babonana nsiho nari. Pourquoi nous munatachana munanishirikisha? Kubera ko uyu munsi mugomba kwahukana mugaca mubinshiramwo. Tukibaruhusu kusema, tubemerera ngo bavuge, bwana aseme, umugabo avuge, bibi aseme, n'umugore avuge, utakutana bote bawili hakuna mweko na raison. Usanga bo bose babiri atanu mwafisi impamvu yo tuma atandukana na mugenzi we. Kumwambia aowe, kumubwira ngo ni kumuua, no kumwica. Umwambie hivi, uramubwira uti hivi ulirataka ile bibi ya kwanza, ubu ko warase wa mugore wawe wa mbere, rudia ubaki tu célibataire kisuru kwako, nugumu uri umusilibateri kuko wari uri na mbere. Ulizo ya papa, ikibazo cha papa inasema hivi, kiravuga ngo eske mwenyeko divorce, mbega uwamaze kwahukana anaweza fanya ministère pastoral? Uwamaze kwahukana arashobora gukora igikorwa c'Imana? Jibu iko mbili. Inyisho ni zibiri. Ya kwanza ni hapana, icambere ni oya, ya pili ni ndio, icakabiri ni ego. Ya kwanza hapana juu ya nini? Icambere oya kubera iki? Juu kama mko na mchungaji sawa huyu, ko ni imba nkige mwa mufise umungere nk'uyu mwenye atakwambia ukubwira mimi nilioa, mimi nilioa, akakubwira ati jewe nararongoye, misione jewe simbona kwenye wewe utakuwa nafasi mwa huduma mwa kanisa na uko divorce, ikibanza wewe uzoronka mwiri shengero kandi warahukanye, sione ntaco mbona. Like kama mko na mchungaji mwenye ko divorce, ariko igihe mwa mufise uwundi mwungere nawe yahukanye, na bazee batakuwa ba divorce, n'abatama bose b'iryo shengero bazoba barahukanye. Ni moja hapo ya makanisa kwa hapo, urumva umufise uburenganzira ni mu mashengero amwe ari ngaho hanzaho. Sasa rero hatuyuwe sababu ya nini madivorce iko, nitumenya impamvu ayo uko kwahukana kuba kwarabaye, na hatuwezi tengeneza mafundisho ya makuple juu ya madivorce, kandi ntidushobora gutunganya inyigisho z'abubatse ngo tuvuge ku bagize divorce. Mafundisho ya madivorce iko na lengo ya kudimini, mafundisho ya makuple iko na objectif ya kudiminue kuma divorce. Ni kuvuga ngo inyigisho z'abubatse ziba zifise intumbero yo kugabanya kujya kwahukana abantu babamwo. 40 de mariage na bibi yangu, imyaka 40 iraheze turi kumwe n'umukenyezi. Hatuko ba malaika, ni turi abamarayika, tunashwanaka, tukagira ibyo mupfa, mais jamais kuachana, ariko gutandukana kirabujijwe. Tutazeeka pamoja, tuzosazana. Amen. 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 Nilikuwa nasema sitaingia mwele mila, nari navuze ntisinza kwinjira cyane mu migenzo, lakini mie ariko jewe mwangu, iwanje, bibi yangu, umugore wanje, erere nyezi fanya, ikosa shobora gukora, hayatuwezi lala mu kitanda kisha nigeuzie mugongo, ntidushobora kuryama mu gitanda hama ngo aca mpindukiriza umugongo, ndamuluma meno, noca ndamujyamenya mu mugongo. Fito nibiki misiwe wewe unalalaka, sinzi wewe nawe ngene uryama ntumbatse. Amen, amen. Biblia nasema mwanaume anapasha lala mukifua bibi. Kuko Biblia ivuga ngo umugwabo ategereza kurara mu gikiriza cy'umukenyezi we. Sasa unanipa mugongo wae. None umpaye umugongo gute njyamehe? Ulisha kufa. Wamaze gupfa. Iko interdit. Ibyo rero birabujijwe. Kama mtu alidivorce, nimba umuntu yarahukanye, hawezi kufanya ministère pastoral, ntashobora gukora igikorwa cy'ubukozi bw'Imana, hata kuwa na force ya kusema na watu, kuko nta nkomeza ashobora kuronka zo kuvugana n'abantu. Munayua watu bana, sasa unasikia mtu anashima sema j'ai fait 40 ans de mariage de ma femme, una watu wanaangalia hii. Hari igihe umuntu avuga ati jewe maranye imyaka 40 n'umukenyezi wanje twubakanye, ukabona abantu baraba ngo wow, ati bandiko wow, yes, bale bangana makenza,
hari ubusanga bafise imyaka 15 bangana madiza cyangwa imyaka 10 banataka bayuwe bo abashaka kumenya ulifika kwele miaka hai mbega wageze muri iyo myaka 40 gute siri ni 3 amabanga na 3 nilitika bibi yangu ni dadangu nemeye ko umukenyezi wanje ari mushikanje iko na mazaifu na niko na mazaifu arafise intege nke nanje afise intege nke tunachukuliana duca twikoreranira rero imitwa tunahurumiana tukababariranira mpaka tunavuka kugeza aho tujabuka nilitika mimi na bibi yangu tuko marafiki jewe naremeye ko jewe n'umukenyezi wanje turi inshuti abagenzi kama tuko marafiki imba turabagenzi banaminiana banaaminiana turizerana kuko makado tunapatiana hari rero makado dutegerezwa guhana yeye we anaweza niletea mashoks ya baridi arashobora kunzanira amashesheti ajya yimbeho imisi yose jana mimi nakuwa na baridi sana bijya nanje usanga mfise imbeho nyinshi cyane mba ndayakeneye batoto banamuliza hivi abana bakama bamubaza bwana wako anakuwa joueur ati mbega umugabo wawe ni mujuere ni mukinyi w'umupira kumuzanira ibishesheti binini mwangu muko bimashoks byapata hapa bya baridi kuvuga ngo iwanje hari amashesheti menshi cyane y'imbeho kila kurudia kusoko analeta igihe cyose agiye mu isoko acaza yazanye mzee muta mu kanisa ya Kikristo mu ishengero ry'abakristo iko interdit birabujijwe bibi kuacha bwana yake ko umugore ahebe umugabo wiwe bwana kuacha bibi cyangwa umugabo ahebe umugore wiwe sababu yoyote kubw'impamvu iyo ari yo yose toute chose mal compris kuvuga ngo ibintu byose utahuye nabi mal interpreté kuvuga ngo ubisigura nabi nyene hakuna kwenye Mungu anasema na hantu namwe Imana ivuga aseme kuko sababu ya bwana kuacha bibi ngo hari impamvu nimwe umugabo yoheba umugore wiwe batu ndio bana kwa bana interpreter mubaya abantu nibo babisigura nabi vile ndio banamuki baliumbiwaka uko niko abagore baremwe mimi narudia safari rero jewe ndasubiye mu rugendo mvuye ku rugendo mimi napiga magoti mbele ya bibi yangu jewe mpise mfukama imbere y'umukenyezi wanje bibi yangu mugore wanje unisamee umbabarire hivi nilikuwa Burundi ati gihe nari Burundi nilikamata mwanamke mmoja Gitega pale nafashe umugore umwe w'Igitega hariya tukabakiana naye mwezi mzima twamaranye nawe ukwezi kose bibi yangu ni urumi mugore wanje mbabarire reaction ya bibi ni yae nukuvuga ngo reaction y'umukenyezi ace iyo wanje iyo cibiye atasirika acashavura lakini hawezi funga vitu ariko nishobora guca yegeranya ibintu ngo yigire njo vile baliumbiwaka nuko baremwe lakini ariko we mwanamke wewe umukenyezi bwanako yuko narudia umugabo wawe ari karagaru sho napiga magoti cupfukama papa unisamee papa umbabarire hivi ulikuwa Burundi ati cage wari Burundi nilikamata wana moya hapo wa mushi nafashe ikigabo kimwe ngaho cigishi ndio nikikala naye nca ndicara naco mbana naco mama utakuwa yamaliza ile maneno mama utaraheze licho ya mwenzako lishakuwa yapata ijisho rya mugenzi wawe baja puku juu ya nini kubera iki banaume abagabo habakumbiwaka kuvumilia ntibaremewe kwihangana banaume abagabo habakumbiwaka kuvumilia ntibaremewe kwihanganira ivyo bintu lakini banamuke ariko abakenyezi biko na moyo kabambi bafise umutima wagutse ujiulize tu wibaze gusa iko na mtoto mutumbu afise umwana mu nda na wewe anakupandisha tena kwa ile tumbu nawe agacakuriza kuri yanda yiwe ujiulize wibaze mtoto anapita kapi umwana mtoto anapita kapi sana kia mtuni umwana aca hehe iyaje mwisi murahazi munayua murahazi jiulize anapita pale yae ibaze aca hajya ahantu gute baliumbiwa kuvumilia baremewe kwihangana abakenyezi sasa weye rero wewe usiprofite nutoce uprofita kuua mwenzako kwica mugenzi wawe juu iko na roho uvumilivu kubera ko afise umutima wo kwihangana babibi yetu abakenyezi bacu biko na besoin na protection yetu barakeneye ko tubakingira babibi yetu abakenyezi bacu biko na besoin na upendo yetu barakeneye urukundo rwacu wa kwanza mwenye banadanganya bure
uwa mbere usanga banadanganyaka bure, usanga bahenda atana kimwe kibaye, unamudanganya bure, ukamuhenda atana kimwe kibaye, unamudanganya na hukuna kitu, ukamuhenda atana kimwe ufise. ni mwanamke tu. Ni mukenyezi. Sheri uko akiana sana, wewe uri mwiza cyane. sasa niko na kuangalia, ndiko ndakuraba, uko sa malaika, umeze nk'umumarayika. mimi namupa ni aho hari mwikinone, mimi namupa ni ndamuhaye iki, ile tu maneno ayo macambo gusa inakuwa dawa. acha bumuti. Unaweza mwambia hivi, urashobora kumubwira uti nilikuuzia mtu gari, nakuguriye imodoka iko munjie iko nakuye, iri mu nzira ikirazi, japokuwa atani yihali jutu ya nini, kubera iki, ajisantire yumvisemo urukundo. Amen. Amen. Nashaka kubaza ingene twotahura ivyanditse mu gitabo ca mu Njiri ya Matayo igice ca 19 umurongo w'9, kuko hari aho usanga bamwe bo bitahura uko canke kuri. Murakoze. Haleluya. Ile injili nilisaisoma, burya butumwa bwiza ndamaze kubusoma, na sikuisoma niko mpagani, kandi sinabusomye ndi mupagani, nilisoma na niko mkristo, nabusomye ndi mukristo. Nikaomba Mungu, nca ndasenga Imana, akanipatia mafunuo ya Roho Mtakatifu, ichimpa ihishurirwa rya mpwemu yera. Iyi Biblia ukisoma, uyisomye bila uongozi wa Roho Mtakatifu, hatarimo uburongozi bwa mpwemu yera, iko sawa vile unajitupa Mutanganika na uye nawa, bimeze nko kwita mu kiyaga ca Tanganyika utazi koga. Lakini ukisoma Biblia, ariko usomye Biblia na uongozi wa Roho Mtakatifu, bivanye n'uburongozi bwa mpwemu yera, iko sawa vile unajitupa Mutanganika, ubumeze nk'uwitereye muri Tanganyika, na uliyua koga, uzi neza koga, na uko na vitu vya kukusaidia, kandi ufise ibintu byo kugufasha. Iko question yenye ko curiositaire, ni kibazo usanga abantu benshi bibaza. C'était une question, ni kibazo ya benye balisikia Yesu ko na ubiri, yabuca bumvise Yesu ariko arigisha. Saba nasikia Yesu ko na ubiri, yabumva Yesu ariko arigisha, bakachanganikiwa, baca barazazanirwa. benye balichanganikiwa, abazazaniwe ni banaume n'abagabo bakiyahudi b'abayuda benye baligeuzaka bahinduye sheria ya Mungu, ibyagezwe by'Imana. Walawi sura 10, Abalewi igice c'icumi mstari wa 10, umurongo w'icumi inasema, haravuga, mwanaume umugabo mwenye anaoa arongoye bakimukamata, iyo bamufashe iko anazini, nibamufata ariko arasamba, bamupige majiwe, bamwicisha amabuye. Mwanamke umugore mwenye ameolewa yubatse bakimukamata, nibamufata na bwana mwingine, nibamufatana n'undi mugabo, bamupige mawe, nawe bamutera amabuye. Mungu ndio anasema, Imana niyo yabivuze. Sasa banaume ya Kiyahudi rero abagabo b'abayuda bakaigeuza, baca barabihindura, bakasema hivi, baravuga bati, mwanaume umugabo hawezi anguka, ntashobora kugwa kama bibi nk'umugore, kama bibi ya kumutongoza, ntashobora kugwa mu cyaha umugore atari we yakimugwishijemwo. Njo benye ile sheria ya banamuki kuvala makanzu ya mweusi, niho havuye cagezwe c'abagore usanga bambaye amakanzu yirabura. Juu balisema, kuko bavuga mwili ya mwanamke ati umubiri w'umugore njo inangusha mwanaume, niwo ugwisha umugabo. Njo bakaishimamisha sheria, hamwe tubashiraho ico cagezwe. Njo maana tuko na kitabu cha Esteri, na niyo mpamvu dufise igitabo ca Esteri. Inaanza hivi, gitangura ngo mfalme aliita bibi yake, umwami yahamagaye umugore wiwe, bibi yako akatala kuya, umugore wiwe yanka kuza. Aba wanaume wote wanatoka hapa, aba bagabo bose bari ngaho, hakuna mwanaume mwenye bibi yake ataheshimiaka, nta mugabo n'umwe umugore wiwe azubaha, juu bibi yako alikatala kuya, kubera ko umugore wawe wamuhamagaye yaranka kuza. Kusudi banaume baheshimiwe, kugira ngo abagabo bubahwe, bafukuze bibi yako, nirukane umugore wawe, na banaume baheshimiwe, hama abagabo bace bubahwa. Niyo sobanuro y'igitabo ca Esteri. Hamuna vya Mungu, nta vy'Imana birimo hajya, muko heshima banaume, harimo icubero c'abagabo muri Esteri. Saba naume batabasaba na muki batasikia, igihe rero abagore bazovyumva, kama ulifukuza bibi yako, ko wirukanye umugore wawe, juu ulimuita akakatala kuza, kubera ko wamuhamagaye akanka kuza, banaume kibote, abagore bose bazojugumira
juu ya nini? kubera iki? Heshima wanaume, cyubahiro c'abagabo. sa Yesu anakuya, Gerero Yesu yaza anabambia hivi, yababwiye ati haiko Musa si Mose alibapatia ruhusa yabahaye uburenganzira kuachana na mabibi yenu bwo gutandukana n'abagore banyu, lakini ni mioyo yenu migumu. ariko yabaye imitima yanyu ikomantaye. Haiko Musa, si Mose, mioyo yenu migumu, imitima yanyu ikomantaye ndio ilituma Musa, we yatumye Mose anabambia muandike talaka, ababwira ngo mwandike, lakini tangia mwanzo ariko uhereye mu itangiriro haikuwa vile. suko byari bimeze. Mtu ataacha babake na mamake, umuntu azosiga se na nyina, atambata na mke wake, abana n'umugore wiwe. lakini mimi nasema hivi, ariko je ndavuze nti kama kwa njia wa sherati, nimba mu nzira y'ubushurashuzi, ninaamua ndahisemwo mwanaume, umugabo anaweza achana, arashobora gutandukana na mke wake n'umugore wiwe, lakini ariko asiowe, ntarongore. madini mingi, amadini menshi haifike pale, ntashika ngaho hantu. c'est-à-dire quoi? bisigura iki? Kama mimi nakamata bibi yangu na bwana mwingine, nimba je umugore wanje ndamufatanye n'undi mugabo, roho inaniluma, mutima wanje uranja, kusudi nisimuue, kugira ngo sindamwice, kusudi nisifanye aksida, kugira ngo sinave nkora isanganya, namwambia toka, ndamubwira ntisohoka, roho inaniluma, kuko mutima urandiye, inaluma, mutima urajyana, lakini mbele ya Mungu, ariko imbere y'Imana haiko vile, suko biri. hii haiko deba ya leo, ni deba ya zamani. Iyo si deba ihereye ubu, ni deba yatanguye kera. Mimi nakutana kila fasi, je iyo nayisanze ahantu hose, kila fasi, ahantu hose pe, kila fasi, ahantu hose. Huyu bibi unatafukuza juu alizini, uyu muguru ushaka kwirukana ngo nuko yasambanye, na we hauna rezo juu na wewe kama kuko siku lishalala nje na bwana bibi mwingine, kuko nta burenganzira ufise bwo gukora ico kintu, nta n'impamvu, kuko na wewe hariho umunsi wigera kurara hanze urarana n'ubundi, na wengine banasingizia, abandi nabo gasanga barabeshegwa. kama unataua imbwa yako, igihe ushaka kwica imbwa yawe unaisingiziaka ugonjwa, ubanza kuyibeshera ngo iragwaye, kisha unaiua, amugaco yica ati imbwa iragwaye reka ndayica. mu batu biko na mateso, mu bantu nabo bafise ibyago, ni mwaliacha bibi yake au mwanamke mwingine, ni umuntu yahevye umugore we akaza kurongora uwundi mugore, hata alizini, naho yosambana, ukimwacha, iyo umuhevye ukienda oa, ukaja kurongora, au wewe juu ya furaha, ntabwo urongoye kubw'umunezero, unaoa juu ya uchungu, urongoye kubw'umubabaro. Sasa huyu tuko na watoto 10, none ubu dufitaniye abana 10, bijikulu 9, abuzukuru 9, nifike kunyumba, ushike muhira, mimi namkamata na bwana mwingine, ncende mufatana n'undi mugabo, mboni achane naye, amace ntandukana nawe, tuulizane, tubazanye, mimi naachana naye, je ntandukanye nawe, ndakuwa sasa, nzocamera gute none? ndenda nashuhudia, nzogana ndashinga intahe, batoto yetu, abana bacu batatuambia hivi, bazotubwira bati, papa byenye ulishavumilia, ibyo wihangani njo bya mingi, nibyo byinshi, bakia na mama, gumana na mama. siki mko mnasikia ile vitu, bada muriko murumva ibintu, maombi yangu, amasengesho yanyu, Mungu, Imana iki kitu, iki kintu kipite mbali, kibe kure na nyumba yangu, n'inzu yanje. Mungu awabariki, Imana ibahezagire.